Yes mnyano wanje umurimo wa Kiara Media News Center webare kuba not following mu kutugwetu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, website cyo kwanokora nicyo kiri cyamana na TikTok ntuba turiyo akarona kurera izo bantu kimangu twatambara umceka bitari mwe na bimwe akandi oyizuke ngo ko twe twagambiraho ntuzakoreteraho program ekwatagana na nabintu bya film tubaso kwantureba kandi zo film zitwantureba nzitambara zita ubundi twagira cyango cyo kwantwegamu kandi ona kurera izo banyene ya person waba library mu Western Uganda nako natugambara na reptile 7 bya ine tubaso kwantije mu tuganira atugamera na stories zimwe azukwatagene na film ezo ezebinya Uganda ningase z'abakiga eza Runyakitara Runyankori tubaso kwantije no miso no kureka mutumanya asonga nyinje munonga izuka kandi rikatumwakire atugambire mbere kuko ri nitambura good bro. Yes Magaraga namaro nshana yakora bakureba amazina na ashaba Will Brody iriya business ni Kagumixi ndi chairman w'abara library muri Barengero izoba n'ingashi Western Uganda ikibina ekikura filmu ecuguza filmu ezabazana ba filmu bakuzana kikazisya aha abantu ba burijo n'ingashi abantu abo kuzirebera mu makagabo icyo nicyo kibine kinkura Western Uganda in 35 districts ziri mu region zikurenga umurina izo region zona barahamubona ho pika haruha karayibarare haruho ka point ako kwihera wo film haza twabantu tugamba aha film na munonga ezite zakune zaburengero izoba ezo filmu nyondo kuza kwetegereza umuntu unabanduze kureba akabara Rutamerika ogwe nija nahuraho ngo akafa konka kabari y'umuzana umurungi ningira owatirena na umuhimbo ningasho wa inspiringire abazana ba filmu bingi na hata bitureba yes bingi na hata bingi amukureba aha TV zani so kache twaza kuza aha history ya filmu yeje ya Western Uganda filmu yeje ekatandika rukumo rwenda kinana na mushanju yatandikwaho abakinimba basically bakabamba zana drama actors yes bakabamba zana drama ninka ebintu ebikunanka ebikwata aha magara gitu ningashi ebintu ebikubera omu society zitu ningashi obubadi bono kumanya njire tuhangara munki drama yes bakabamba zana na nicho kweta stage plays nkazo of recently ninga shazo of now abachigeze na naba mshana production zo kubakora nibijo myanya yanyu bazana film zezo aha stage so rukumo rwenda kinana na mushanju nubwe industry ya filmu yatanduka mu Western Uganda ikatanduka abakinimba abo hakaba harimo rukanga bakaba baraza babiri bona bakubita ba rukanga umwe bakumweta abo basaba baraka babera bahangwa abo umwe bakumweta Eraishe ndijo bakumweta Abraham nubo batandikira kinimba deni bija baruyikurutinga Rutamerika ogwe nuwe yagenze kugenda umisha akakora filmu yamanyirwe wensi yona na hati ecurumune trending n'abantu mbakigireba film change bagita Rutamerika ejeje nyine deni twija twarebaho aba rugo actors akarwo mu kinimba yija yakora group yaberiye ya yesere rugo actors rugo akaroho rukunjiri so bagita rugo actors ikatanduka mushija bakweta Charles Turyamureba are 1990s abijo tukumaka Charles nkunda bangamba akazana filmu ibakweta kashorora ka rukundo so industry yijane kuretyo twagiraho abakigezi Universal abatanikire rukumuru yenda 9 na filmu yabo yakasigire filmu je gakwata
kasigire ejo munonga yes kasigire ekagenda misho na hatne kitunda ahabwa drama yaberumu ahabwa enako yaberumu ukwigesa okwabikuriyo mu film ejo so twija twagera haba kigezi bija batambura for all that period ka 2012 twija twafunaho aba real life actors na naba Mushana Productions basically as groupes tugamba groupes ziri yo mu Rugureta Ankore basically as groupes ziri yo mu Rugureta Ankore na Kigezi Greater Kigezi so groupes nizo za bire so influential umurimo gwa film mu Western Uganda na hateze shaha nizo zikiri outstanding so twija twashanga ngo film eji omukura kwayo mu region yitu eka facing challenges nyingi ezo distribution ya film ejo formally enyumaho ikaba ekorwa bakaba mbatamburiza film aha ibitepe bihango byabe icwabo nanko simura beno kasino ko katasiyo mu DVD so ibitepe ebyo bakabacita DVC yes DVC yeah. So ibitepe ebyo nibyo babe batambuza abo barata American byo babandize kuzandaho konga film yagumaniye kura mpaka itwizira za CD yagumaniye hinduka na NC yagumaniye running amunonga speed y'ekijungerezi ahabwa technology so tija twarga aha CDs twija aha cyo kwita flash hati turumuntu rga aha nankani ya flash turumuntu za aha nankani aha cyo kwita website filmu hatize shahanze za website umuntu ayemerera umuko wehe asacinga filmu yakwenda kureba ashashura then atandika kareba technology rene yongera amakuru omu distribution enyuma ho ariho nabantu abatandikira library 12 library bakaba bine bi computer bihango ibyakabondo bakuguza barukupanisa za tape ezo akaba yine bya tape byehe umuntu acija acimupanisa agenda kireba garuka kigara so library nayo yijane koretyo mpaka no bwahati nayo mune translating neza omuzananka no muza website so twija tukareba aha transition ya katare ka film twarga omuntu 2 tutakikire mu katare ka film nkoko watsobora bari yankoko batakireza 1989 1998 biza mpaka tukikana nari yababitu asibo tutere kace enyuma otoki orebe otoreke mbera nko kuyabirere nujango akabara bamumbera ki obirobe then tubaso kufune kisane kishari cyate kitukozere cyo kitorimo so embera bakaba ekaberiye yo bugubi ahabwe nshonga ngo obwire bwinji bakaba batine necessities ninga ebyetagiso byo kubasa ku recordinga film bakabine byanankani za kamera zize zabe ziriyeze mpango izabe zkwate mikoro muzobaye bakozesa izabe zoryo mu black and white muzobaye bakozesa transport bakabazanda filmu umwanya gumwe na stories babi bahandika story ko shanga stories zitakwiyongeraho abwenshonga mutubari exposed so bakabambara bo mumbera ndumunonga ningashi embera yoko kunyigirisa fika aha kubasa kora film bakabazana film ekoma bakabazana filmu bagizando bwire buringwa ahabwa nshonga yo butagira bikozesa ahabwa nshonga ya impinda hinduka yo bwire ahabwa nshonga ya obutagira kasente by then income z'abantu zikazirinche umuntu kuzana filmu akatekwa kuba aina kasente because za kamera ezo
okutambura okwe bo nango obwire bwira bakaba bakozese bigere bakaba batambura bigere na namagara okay omulebo wa Kiara Million Center tukyonjana ku njo miso tuyene omukuru Kagumix senior ngoko yagambera kandi zana tebeza mboze ejo tsokwa turetaho abantu batari mubona bamwe tsokwa tudiscussing ansonga nyingi twasokwa tumanya embera ko korene itambura film erieta tureba Kagumix ngoko twagamba utakicira hare twarangu wagamba bakigeze na nabana keji abakinimba drama actors but izikwa mutenemu aba barukunje no bayimpozi aba real life actors ata aba real life bakiza bayigita batana na tureba ngo tukiza tofana musana tofana real life yokoko kutera tochi nogera ngo cyari cyane bigita kikakiriki ndango asangatu batanke kuzana bomba dezo tujya topic eri ndisho so okwegita kw'abantu aba akabanza ho group yabeneza na filmu yazanire filmu nka Love ya Hati Raymond na Nyinji Munonga yabeye bimbirwe umwami Sonko warukunjiri na Munonga cyusinge kutegana sa group ezi ne sente ezuba kwiha omufilmu ezuba kuzana kandi na n'ikindi n'obwiro bakumara bafuteko filmu bakarika amakagabo abantu babinyina bazo filmu bine vision mpango bine ebintu byinge bakugenda mwene nkiyo koko kutandika business no yenda kugira ngo ukora aheze kuguza kantu kawe kati ogure haka motoka akora aheze kuguza kantu kawe kati ogure ho porote so obwiro bwingi abantu kuba kuzo filmu baba bine teka nkezo ka business ezindi kunkati bachiko filmu bashanga ngo filmu ine challenges nyingi zitakubasa kuba making sure ngo ba succeedinga mu business ejo bafuna ebyetengo byabo so hachumwe echingu manyisha abahwire kukaba kuri ubutafuna sente umbide bayo mbazana icyo nico kubanza dene na n'ikindi ukukwatanisa because nyowe nkaba naganirireho na n'umwami Sonko yangira ngo abantu abo sente zibaye mbambe expecting ati zizabizo rwo munankano mu film wezo akaba forced kugumana na inkaringa nateka mu sente zehe atakuzihama hata abantu nabo kubaribire hati n'icyo yongerayo group ya separating nawe yasharamu kujoininga abanyakitara film stars abandi bazo bajoininga group ezindi abamwe ate nimbareba naba keija film house n'abanyankore kukamba kora Kampala by the way bine na film nsya yitkuza kushoza omujibina chiti chabara library bageta the escape film ejo nayo ermu abazani bingi harimo ba Siriri harimo ba Sande Jackson harimo ba Fact Zamani harimo ba Akire yo muri nyankore ngari mu ruzungu eriyo mu ruzungu ko nkane y'abanyankore so mixed up roko aba local language na n'uruzungu then harimo na ogumwana wabe nazando mu real life actors kamba mu itarizi ariko manya film ya Love ya Hati bakamba mu itarizo mu cogo so filmu eriyo neza kwija tuza kubantu bamanyisa wo berashohore so group ejo kuyahereze kuseparatinga babona kujoininga group sezini nkuko wachitsobora twachira bati turangu Sonko akaye Innocent kuko wachigamba kana kate kamisete nyingi bari yakuza ku rugamba kandi bakane benda bafune sente bakabatine kugira ngo bakabatine vision yabo nkabo kugira ngo tugumisirize kintu tuzo umnisho tubona ko twatunga ninga jase bakena ngo birko birukanga bakaramta ibintu cyo bakufana kuko wachibora bakende ibyamangu bakende sente za mangu omwe ninjya bakatekateka ngo Sonko esente za yine ningashe bintu byayine ningira asakwa nabiha umuntu yozabo ningashi ombintu byabe bakora okay Janja rako njo miso ayezuka ngo ine Rama Yoje kandi zuka muri Kiara Million Center tuyino mukuru wedu brodi tuganira mpora turento tukore ikintu cyitu ata so twagaruka kacenyuma kutukureba baruta Amerika
abantu bakabakona munonga emizano yabo nogira ngo cyane kirekana bakone emizano miki iyo mukureba kwa koko atsobora bakabaza na story bitukosanga zitawaye mango ubundi nano kuteka mu bugubi usanga bafana muna challenge mu ya transporter sente marketing ukaba tukuni bakabaza kunda munonga nogira ngo cyane cyane bazikunda niki noreba ukutandika kwa filmu oku abantu bakaba abantu nubwo hati yade hatchizere perspective ejo ne bargamu na mindset egere mune bargamu abantu bakaba bata appreciating a film konka obwire bwa Bartamerika bakaba bari abantu abazande ibintu bya real life ebintu bikubaho omagara gitu babirkodinga akatambi mwenu abantu bakachiriba nk'ekintu koko mujungu yabareba nko muntu nayiragura kayibuza tabayane babaho bata so nabantu nukwe barebere film bagireba nk'ekintu cyo burambuzi abantu bagikunda abujyangwe ibintu byayo birimo bukambi yegesa bukambi kwa sena ku icamani film ezo zikabanze yegesa abantu nicyo cyazi bakundise nkuko kubona abonese umwana wa mukasho then at the end of the day ukashanga ngo umuntu ogwe nayijafuna amagara gandi abaje kandi umwetengo mbire bwo misho so ecamani ukaba kuri yo kushomesa zikabanza ushomesa kandi zikwegesaje so abantu nicyo babe bazikundire na hateze shabantu nicyo bakuzendera kuzireba kandi umushije akabara akitamurungi Rutamiriko gwa akabara akitamurungi akaba nazana filmu ni wamureboreba nkwenyini kwe kwaba kuri yo kwetera hansi yayitera hansi kwe kwaba kuri yo kwirukanga yirukanga kwe kwaba kuri yo okurwana yarwana kwe kwaba kuri yo okubona abona ngo nena ku yakora ki yabona abona abantu babingi eco batakubasa kora mweno ekabere pure talent. Okay, ukaremera film zana ko za Chelsea kuri abangana umzano yabo nkazuhura uko ngatinda zire uragirira. Okay, umbazana bibire bari no reba no jangu ni kamutshu kubasipona zana ka Rutamerika nyoni ngira ngo akwasa kuba nazana nka Rutamerika n'umwami Mr. Amos abinje bakumanya nka Kashanku nuwa kugezaho kwemeratinga Rutamerika actually ninja subsequent nawo omombozehe akachitugambiraho ku ari kugendera munonga ahwe ibintu ebyo umwami Rutamerika yabakora kandi nawaza kugezaho kureba setup ya film zehena no kwakuzana no reba ngo bono bazana film bachika hantu beshongora okweshongora okwe karga kari nyumaho umufilm za Rutamerika so these days ino ku dividing abantu arabo kuba abantu abo kuba batakwenda byeshongora umufilm kandi arabo kubenda konka oriya mwami Mr. Mushana ayine role model we ningashi omuntu yakuzira rukunda arikuzana film. Okay, yes tutere saeji turi tuzankai tutere kama kwa ninga sotere mutochi barebe ngo akwa turi tureba twine abamushana turi mukwenda ko twatanika kuri hansi then tunirana abakigezi abasiriri tubobonka group ni nyinje nezirenga no muri 10 kuzana film haka bakureba kama tumanya babiri yaza n'izindi ziri yo konga no kugira ngo perspective y'abantu tubakubihereza misho haza ichikurete echo no kugira ngo abantu tubakatandike ku appreciating a film muri Western Uganda kandi na n'ikindi abantu bo mindset yabo nebagambira ngo nankano wakuzana film wenga tubakwicereza kuhereza muntu ndiza misho kumbe na nabantu aba kuba bari ba upcoming nabumba babine bintu birungi ebikubasa kubaboneza ngashibi kubasa kubashemeza omisho gabo so film eji naza kufitira tochi ahe kuzana na he kuruga technology ermune givuga speed ezeshaha exposure ni impango omuntu adeze shaha nazana film yacheza kugira codinga asharinga kilipa a TikTok immediately ushangira yo mu views 14k ushangira yo mu 60k views ahabwa exposure na influence ya technology ninga social media so
nindeba ngo hata abantu abo kuza kuzana filmu nane abo kuza kwiyongerayo misho baza kuba bine exposure mpango butari nke nyumaho so abantu abo nibaza kuyamba umunonga social media hazo social media hateze shari cyo bakwita competition netebwa kubera herefe mbajyangu wicereza gukora ki wicereza kutega no gumiso zo okushura okugera okwambura ningaso kuyamba so kokutega no gumiso zo kushura so omuntu ari kuba yakunzere filmu nategwa kwicereza competition you have to be the best yiwe kubasa kumakinga sure ngo wargayo ukakora filmu nkeza umushana yakozere ukakora filmu nkeza Art America ukakora filmu nkeza abakigeze universe filmu abantu ne ba focusinga munonga aha story yuareta ateberebi drama na wezi kibezi kiruho na stage plays konka abantu nibenda kintu cha advancing bazane musamu horror bazane musamu romance abantu hati kurgerera embera hate iryo mbantu na numurembo guturumu norema ngo abantu hati kuza kore kintu chikagowinga variyo abantu abo omwe nazana nk'ibyo busegu ushanga yamanywa munonga because hata abantu basically hati kiriyo mind z'abantu bakunda ibintu ebisisikire tingwe emphasizing ngo hata nabo bazana ibintu ebisisikire apana ebintu bishemeye kuba biri educative konka bishemeye kuba biri on a broader page bishemeye kuba mbereba aha bintu byinshi romance drama horror action thriller mwene filmu eshemeye kuba umuntu najireba atakubasa kuyamisha TV akwenda ko abintu bagira ngo nguko kwa nogore bagumuzana umanyeshira agarukiyo ati bata ejo njirigira kuri yo mu story nyuma yisangu story zo kuba wizeye no ukora nziba zizirenzishana so shanga umuntu cyamuyamba ku predicting ekikugarukaho because story rayine yabanza kureba nenda kushana neriye yakozere yarebere nyuma ho hazi icyo nacyo tuciye hananyisereza ba producer bitu hamazu magarugo bagume ba making sure ngo story bazihereza ubwire bazishoma baza understandinga bazi masteringa then bazitake on paper then bazireta aha bazana so chibayambeho nabo story zabo kuguma zire captivative ningashi eye catching umuntu kugira ngo aguma misho agati agazorireta screen nanda kureba icyo rakora te konka yatandika kumanye bikuza gukora taho hataho yana losing interest mu film chimushanga chamuya namuramwa washanga atacenda kureba na film turi mu kwendera ntunda kumanyaho iyonka cya personal library kandi umuze buri mu library none manya bakastome kitijo kandi benda niba kubone bagamba tuteremo akasani kigezi na bamushana production ni azana kejibiri nohana umuntu nasingisa ki ari mutayiwe ndio tanakazi yakore ikintu kironje kusinge cyori akandi ori nasingiso go ekeke basically kigezi universal nekizana drama patere film zabe nyingi zijire drama hata mushana production akagowinga on when azana comedy drama nibyo bintu hate byakufocusing umunonga shinga si yes ine comedy na drama so nana munonga ko kucyara kuba noreba abantu nibashara bukiripo bo bakuba nagambo ubuntu bukusesya babusharinga nankani hazaciretera uriya yagowinga viral uri abantu bamanya munonga cyumuretera abantu bayenda ngo bagume bareba film ze so echo nicho kimwe echo mushana rukusinga horiya dene na n'ikindi abazana bayine ingashi ba production team yehe tuzukushana abantu bari abakigezi abantu abiyabayine buriya na hata nibakikozere nibakine
then mushana wija na advancing na yihamwe abanateka maba na yihamwe abanateka characters zagmanzi hinduka kurekana we cyumuremere nuko yihaho bwa main character na umukazi ugo wakuzana nawe Madame Arene mwenu abantu nibende kintu kihindukire ikintu kushobora kuhinduka nuwe film star film waza kugireba natekwa kuba ari film star na no mukazi ugo ndisho bwana makuru gake yaye yakateka ndizo film star film ne hinduka jira ko cyakoramo film ne hinduka mununga so nankani nibyo bintu batakushanisa then na editing nore editing eji ni impango ara mu sound editing ara mu video editing byona tubikushana kandi namunonga konkitwe ekizibu kinde kitugine njona ningamba ngo abantu bako appreciating film ningo mwe tubakujimanya weka starebe bintu ne bitambara screen kastareba nankarumu we film naba yamangu film ejo ne baya ba film konka film netwara ebintu byinji kuruga script writing kuza production kuzo mu directing kuzo mu editing kuzo mu acting byona film ne banetaga ebintu byinji cyana ko kantu agenda cyana keje tunenye abantu kabasa tunjira ko bakunda mu nge bintu aja tunye ni kule kisani kayo ne kisani kirungi nako gwa ni comedy ko kwa no gamba kutwika norangu kigezi eyongere muki na mushane yongere muki kureka ngo bona basokoni baguza kandi bazareve mu wakati nibo abantu baro twitwara ki turebe sabanza nibinji aba companies nyingi zizana film ndazo kujya musinga kandi twara cyane tuzuvugana kokata bongere muki kureka ngo twahika acico kujya tukonkata bayika level yenyine icyo kuba bona torangwana bino weakness yes bona ichamani umufilmu storytelling na quality hateze shaha storytelling story yuahandika ne basa kwa attracting umuntu kureba film yawe ico nico kubanza quality ya video yuakora ne basa keeping umuntu ati TV nareba film yawe ebe bintu bibiri byaterezubwa editing ekaterezubwe kabonera nanka no quality y'icishane kabonera story kabonera bakajihereza ubwira abantu abingi tubakwereza story ubwira tubakora research niyo problem stories zimwe no shanga ngo naba force zimwe kuze kugarukamu ezo mushanga ezo mwe na aba force kureteze ezita joining ana nezindi umushanga umuntu we nariba film netambura ninga nahurira biba kugamba konka atakufollowing story yakora uriye yazana so nuzo challenge zo ebe babi improvinga film neza ko yongera kuza higuru ebe exposed na n'ikindi beyitanire munonga social media nitambuza film munonga ubwiripo bwe TikTok aci Facebook Snaptube naci ebintu ebyo bitambuza film munonga so beyitanire munonga social media film tokamanya umbire bo misho neza ko yongera nayo kurugayo umuroborengero izoba okay angira ngo turarenga waha cyakwa tuza tuganana n'abantu bataramwana bamwe akari program yechi neza gumiza mu kuronje munonga tubereke mutasa kwa tuteke kintu cyitu aha level na nekindi sakuza koro twantugamba tubaswa wa umutiyana agambo ngo benurana na family na koraki yaro na agambo na kintu cyakutana kakora ko twakwasa kwa tukora tuzakuma twasama na management turembe na kore ne tambura yagera ati quality ya camera turete kisane cyo no guyagambe cyo no citekeho naniyo wabo byo ko beno jojo tukonkeye cyagamba cyicire ninga sikikozere cyicire kano so kwano no comment ngaho tubaswa tambara ko byo mu misho umukuru Wilbrod yes turagambira abantu message bahereza message na special munonga twatagena na music za western film za western region message yanjye no kugira ngo abantu ba appreciating film abantu batandike kwereza misho na nabazana bandi babahereze chance bahurikirize story zabo nabo babase kubateka aha level nke yabariya
story ko kugiherezo bwire no ijo shanga ngo na story yeje yo muntu ogwe eboniye kongo bwiro bwinji ko kuguma mindset ngo nankano wakuzana film wenka ni cija cyuhenda hashi omuntu ogwe kwakuruga film njumanyisa ngo warga kuzireba ninga itwiro so take you time kumanyira bari abandi so ekingwe encouraging the general public na naba customer bitu barayibararizi mwachire stories abandi kandi mu appreciating a film nabo kunu ya behind the scenes bakora aku improving quality na storytelling editing na nebindi binji mu film zabo nebyo mwe bari kutureba kandi nimba sima ahabuko baza kwagira abana barayibararaba mu ruburengero izoba nimwe mbabisizeho ayimutari nabo tubakubebaroho so ntubasima munonga na nabarebe ba KR Media ntongera kubehananyisereza mu subscribing mu liking page ananka na YouTube buruhora areba ka video ko no ka liking o ka sharing tubase kutambuza ingireji yo kubasa kutumbura film omuri Western Uganda nebyo mwebare munonga yeso tagarugaho ekikuru sharinga tujeno misi no korekana likinga commentinga kandi subscribing asigara drama yoti obusinji